तलफ अमसुंग जज्बा रोजागी मैशरंगनुंगदा मखेलांगलंबा ईना नेमथखरबदा सिंगलीदा चेलंबा ईगी इरोइनरंबा सैतान मागी मफम फंखिद्रबदा थमोइगी चराक चहिंगनबा हंथखिदुना लैताबा फंगलई असिगुंबा ताजा मतम असिनी रोजागी मतमदा ख्वाइदगी ममल यामबा मतम असी असिगुंबा पुनिंग थमोइ लैताररबा मतम असिदा मनाइना तौजबा इबादत खुदिंग जिकर खुदिंग थमोइगी ओइरई अमसुंग अल्लाह तालागी लंबीदा अयेतपा अपनबा अमत्ता इरई लैतना योरकपा हौरई असिना नुंसिरबा रोजादार सिंह रोजागी पांदमदी इबादतनी इबादत की पांदमदी मपुनी याबीबा फंगबनी मपुनी याबीबा फंगबदी गुना पाप कोक्चरबा मतुंगदा मपु महाकी थौजानगी मसक ओइरबा नुंसी मियेंग ताबीरकपनी महाकी नुंसी मियेंग फंगखरबा बंदा बंदी सिंगदी मखोगी इबादत अदो मपु इबुंगोना गा वारी सानबगुम थोरई थमोइगी रोहगी गिजा मचिंजाक ओइरई मखोइगी थमोइदा तलफ अमसुंग जज्बा हापसिनबिरई रूहानियत की हैबदी सुफिया किराम सिंह ने यानरा वाफम अमदी मुरिद हैबदी अल्लाह वो थीरिबा अमगी पांदम मकसद असी वासिल द वन हु रिस्ट मांग सथखरबा अमा ओइबा नत्ते तलफ स्पिरिचुअल यर्निंग हैबदी अल्लाह की रूहानियत की इखौ लांगबा फंगबा अदुनी अल्लाह ताला की नुंगी थमोगी खौलांगबा असिना माबो अल्लाह की लंबीदा यांगना ngамखै यौहन्नबगी मरम हाइबदु ओहिल्ली अमसुंग ngамखै अदुदी महाकना विलायत की थोंजिंदा लेपनी हाइबदी कामिल वली अमा ओइबा ngamba फंगबा अदुनी तलब असी अल्लाह ताला की मिकौनी तलब हाइबदी स्पिरिचुअल यर्निंग नुंगी इखौलांगबा असे अल्लाह ताला की मिकौनी मिकौ असिना मनाइबु महाका लोइनना हैबदे अल्लाह लोइनना बातिंदा हैबदे नुंगदा कल्ब सलिमदा हिंगबा ngamhalli गुनागी हौरकफम नफसानी ख्वाइसात पोतुका चहल्ली रूहानियत का मरी लेनबा सिंगबुना अपाम पोखल्ली अमसुंग अल्लाह ताला की अपाम बबु मनाइगी थमोइदा हांगदोकपी मपु महाकी इंगिता मनाइना तुंगिनबा फंगलई सेर इल्ला हैबदे अल्लाह की माइकई पांगबा अहानबा खोंगसत की मपु महाकना रेहेबरी लमजिंगलेन ओइबिरई मसे इलमे सिना द नॉलेज ऑफ डिवाइनिटी इंस्पायर्ड नॉलेज याकाइरकपगी खुदम पांदमनी तलब की रूहानियत की खौलांगबगी अवांगबा थाकता अल्लाह न खंगत पिखरबा सिंगदा जज्बा डिवाइन अट्रैक्शन हैबदी नोंगदोल नोमोदोल थक्की अरस की लिसिंग अट्रैक्शन चिंगसनबा मागी थमोइदा फाव हौरई मुरिद सिंगी मरक्ता सुलुक्ता माई पाकना नत्रगा मपुंग फाना खोंगदाबा ngamdabadagi punsi chuppa तलफ अमसुंग जज्बा करीनो मसक खंगमदना पुंसी लेनखिबना लोंखिबना अयामबनी हाइबा से तसौफ की सुफिया केराम सिंगी आलिम सिंगना पीबा मानी मसिगी मरमदी मखोगी थमोइदा मकासफा हैबदी रूहानियत की थोंग हांगबगी थाक मपुंग फाना लाखिदबनी सुलुक की खोंगचत इहौ हौदना नत्रगा मपुंग फादबदगी मसी ओइरकपनी मुकासफा थमोइगी थोंग हांगबा हाइबा असि जज्बा नत्रबसु तलफ थमोइगी स्पिरिचुअल यर्निंग रूहानी की खौलांगबा लाकपा अदुदगी ओइरकपनी अमसुंग मसिना मरम ओइरगा मी अमगी सेंटर मरकज थमोइ असे ओइरई अमसुंग महाकना अकलगी कोककी पुनिंगी मखादा हिंगलंबा अदो महाकना थमोइगी फैसला वारेप अमसुंग मसिगी नुंगदगी खोंजेल अमा लाकपा वारेप अमा लाकपा अदुगी मखा पोलई मधुगी ओना तैनबदा सुपनगी पुनिंगी लैरोन खक्तदा लैरिबा सुपनगी इन्फॉर्मेशन खक्तदा महाकी नॉलेज अमसुंग ग्यान लौसिंग अदु फंगलिबा अमसुंग मदुना रूहानियत की हाइबदी विजडम की थाकते यौद्रिबा मीसिंग अदुगी मतंगदा हजरत सुल्तान बहुना हाइबिरबो वफम अमा थमजरी रूहानियत की इलम हाइबदी मारिफते इलाही अल्लाहबु सखंगबगी ग्यान लौसिंग हथेंगनबा हकीकत फंगद्रिबा मीसिंगदी असीब थमोइ पानबा लैतोंदा हिंगबा मीनी अमसुंग साना लाइरिक कोक्थोंगनबगुंबनी महाकना लाइरिक लिसिंग पारबसु महाकना खक सोफियागी लबीदा खोंगदाबा ngamloi लोथोकचबा द स्पिरिट ऑफ द फकीर अलिम अल फकीर हाइबदी तसाउ के इलम लैतबा हाइबदी अल्लाह की थीबगी लंबीदा ग्यान लौसिंग लैत्रिबा अमदी आमल तौद्रिबा अमना कन्ना होनबदा साधारणगी थाकता हाइबदी साधारणगी मीसिंगी मरक्ता इबादा ना माही हाइबदी गुनासिंगदगी हिंगबा पुनिंग थमोगी इंगथबा
akhlaq moral amadi ikhlas sincerity ki thak khara aduk phangba natana isagi nungda mapung phana mai pakna onsinba ngamde amasung sulukki habida Allahu thiba mi oiba amasu ngamde maramdi sadharan gi gyaloksing khakta leibana amasung sadharan gi amal khakta tawbana magi mafamda ruhaniyat ki ilam aduna thamoi thong hangbadu ngamde maram asidagi mahakna wilayat ki thak yauna kakhatpa amasung wali kamil ama oinabagi khudong chaba lakpa ingam ngamde asina kamil sek amagi makhada Allah Ta'ala gi asengbu ilam adu fangnabagi damakta sulukki lambida khongdaba amasung sangsinba tangai fadaba leiribani jazba karino Allah Rabbul Izzat na tayang panbada thabak lobi ningba mahakna khangat pi kharaba khannaba manai amobu mahaki thamoi da jazba haibadi divine attraction nungi oiba singsanba haibadi araski oiba singsanba hapsin biduna mahaki maikai da khangching singsanbi amasung atenba matamgi manungda mahaki sulukki khongchat haibadi Allah gi maikai pangba khongchat matol lom halli jazbana latifagi markaz haibadi subtle center thamoi bu amasung masig mari leinaba latifa singbu thuna yangna saphong halai amasung sengtok halai amasung mapung phaba mathau haibadi activate taw halai latifa sing ase mi amagi hakchang amadi ruhaniyat ki hain ani thokna amasung makhoi ase nung amasung pan gi pangal gi tungna phamni haina khaidok tuna nainaba yai latifana mathau torakpada mi amagi pukning intellect na athoiba natraga asengba pukning pure intellecta aduga thamoina sinadagi kalbada fuat amadi lufta mafamda thunglai amasung nur al tawhid the light of unification gi tajalliyat haibadi nungi mangal haktheng darai asigumba mi poksingbu Allah wala na insan kamil amasung arif billah nawar of Allah gi thakta yohon birai khangdarai Maulana Fazal Ali Qureshi na Malfuzat of Sheikh Fazal Al Qureshi de ibiri pukning thamoi pumsup subsan khiba jazbagi ibadat ke mikuf amana alam ani gi ibadat taki suhena fai Maulana Sahib na jazba dagi lawraga wali singbu makal ani thona khaidok pirami jazbagi mamangda suluki khongchat loi khraba mase suluki mehnat struggle na jazbagi thaksing yohon khrabasing haibadi makhoibu salik I mahzub kawi ani subadana mapongai dagi jazba loina raklaba mase suluki haibadi lagi makai pangba ahoba maktada jazba na haibadi nongdol thakki singsanbana yakai raktuna amal sakol lakpa haibani masina akan balising oiraba suluki khongchat yang na changchen khiduna kurbe ilahi phangharaba sing haibani makhoibu mahzub I salik kawi Imam Rabbani Sheikh Ahmad Sri Hind Al-Fsani ki matung inna mahzub salik I mahzub ki thak wang beheli mahzub salik na saliki mahzub tagi thak wang beheli aduga sufi ki alim sing matung ina tasawuf ki masaik pir murshid sing ase mathakta panjakriba salik makal ani asigi marakta amadi soidana oigani haiba asini matam adudada kamil mashaik ki thak yoba ngumgadabani bare Mujaddid Al-Fsani ki mazaibu Muhammad Masum Al-Faruqi Sri Hind ki kunthra taruk suba maktubat ki ani suba volume da sumne ibiri jazba ase Allah gi Nabi sallallahu alaihi wasallam dagi thang taraktuna Hazrat Abu Bakar da tambiram khi kanglop asibu Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu dagi phauduna kanglam ase lai ani suba kanglam na haibadi jazba phangnabagi kanglam sina matam adugi kutuf Alauddin Al-Attar radhiyallahu rahmatullahi alayhi na puthoktuna sinnabirami masigi phibam sing ase tarika ai alayya kawi jazba haibadi divine attraction ase adukki matikkalli madudi kanagumba amana sadharan gi hotnabana aduk thuna hekta phangba ngamde masi mapu mahakna kalba salim haibadi living heart ki manai amada pangal animak haibadi jazba gi amadi masibu phangba ngambagi puba ngambagi matik pangal animak pibi badagi oibani mase punamak ase mapu mahaki thoidok pa thaujal ni kalbe kalam ipakta haibadi Quran Sharif ta haibiri mahakna masibu pibi mahakna pibi ningba kanada
Sura number Yankai Taret ayat number Kunga Matoi. Zazbagi Matikna Yakai Rapada, have the Nongdol Takichin Sanba Mapuna, Mapugi Tingsanba, Divine Attraction Asina Yakai Rapada, Mapu Manaigi, Mapu Ibugi Nung Sibagi, Kanin Karaba Ihona Tamoinung, the Tomat Lakpadagi, Mayaina. Mapu Mahaki Maikai, the Sadaran missing the Gihendok, Toydok, Yang, Gentin Kibani, Amazon, Latifasing had the subtles of body Hingalai, Matau Taurai, Muhif Alagi nung Siba, the Look Karaba Mahaki nung Sibagi, Mayagi Iskada, Fankaraba, Iska Fankaraba, Wairapatagi, Henjin Kiduna Mahazuf Alagi Iskada, Nauraba Wairei, Zazabagi Mawang Ani. Ahan bagi mawang asina kanagong bagi saliki nung da masina ifaw no dana hawrak pada mahaki matik mayay bumasagi nung da ado maklosin duna ato pada kanghanda na tambang ngami amsung kurbe ilahi gi maikay da tuni yang na sangsin ki. Ani subagi jazbagi mawang asina ifaw narak pada masada ifaw narak pada masaki laksin bangam bagi panggal gi wang madalai amsung ifong fong lai makoy na alabo haksin na nung sibagi mawang ado ubada makoy da pawriba hakteng nariba ado ato pada Atopa na lamba pangdaba na makoy ba angaw bagom na ui. Allah gi zikarda wazdagi mayay hebde ekstasi na tumalak pada makoy gi angaw bagi mawang man ba mawang ado wairak pani. Pongyan chum na puba kanana kala thada laikoyri lachu taret na lairangli. Amukahan haijage masya ikoy gi imapok pa itauna sakpiram bani. Pongyan chum na puba kanana kala thada laikoyri lachu taret na lairangli. To my channel and also press this bell icon.